dolo na bisa ng kecamatan. Parang lu sa soranasan tu kita sama-sama larang kuma ya tuada soal aluk na pemaliran dua rupa aluk sana 100 aluk sana 7 secara kebetulan Sangala Utara bukan siya ito na makumbungan nila sa mga lubukwa sawa anak ko piman bacara anak ko misa dito ko na layo bukwa mi makara lobok tira-tira di lobok kami na disura do tong ko na layo lo sepon apa saban na disanga tong ko na layo kubelan na naapesyo aluk tao kayo na lubro may kero na pakin ite wilaya yate susi kami lang demani belan na yate disanga tamadilino walaupun nata eban mando iya tulah tahargai ciptaan na tamadilino ta ore ni ko kumata mo tongkonan jo nalata nalisanga tongkonan layu jadi yan aku kasih paham amelo tu kita to Sangala ya tu kami lang may buhay atong dua rupa tu ada dipakai lang alus sa gabi ito ikwempo kada isolana sa 10 misa parengelan yato na dolo na isang buhay atong dalawa seri kampanye lang yatong 5 kapala dolo na yung lembang lang telabi ka misa seri kampanye jadi ate kami sang seri kampanye dolo yatong 13 lapis do may palana, puwang palana, anak-anak Tangdilino, siulo te pabanin nete, anak-anak ka Tangdilino, pentalo rekete kabe. Pentalo rekete kebaine, umpukin ang lubang yaluk, sada. Jadi ate kami, mataranak kan yo, aluk, sandap itu, apa, yato na tamo matuan busanda saratu, mamatalalan na. Ipake jadi ya to ku palagla ko kita soranasa to Sangala ya to tama kumbongan tayo pa ni bagitalo te namangi tutungkonan jo may batualo jo may likulamena na kuha tayo kami naungan ikan kairo kung may natongan kayo to apa ko secara kebetulan dari lapis ke lapis berkembangnya te bisa nga ada apa ya to nama apa itu matu kapalodangan ako malutenong mo kapalodangan to na terbentur 20 na apa seriala termasuk parang ini te di kwa o dilutay mo to di kwa di pakarupok na parang di Sangala jadi te kami na dua tongko na layo kawaki ko nung tongko na layo na lebani na tongko na layo nung te belan na pesyo alu. Jadi itu kami lang diatung waktu secara khusus lebani terpakai may isang sese katurayan din pakai itu isang aluk susu na aluk pupu. Na yan itu indete aluk bilolo. Para sa ambe ko na pasangkan to. Nang aluk bilolo indete to. Kawayan na likwa aluk saratu. Jadi ya tiada mulai yang mitiparak lo sero kalamun lo dinanay palingka itu ada tang si kumpangan lalu nanti disangatan lolona lolo tahu lolo tananang patuan niyan te lolo tahu si moneta lamang rando ko yung may kelahiran batu kadadian sela ko tampangan na urungang bagibay pole si nene po pala na dolemani kumua lagi pasisisian rando ko yung may diparakan lo sila ng matangan lo isang ramutuka solo roko kung isang umuramu solo apa ya tuada na pagi neneki secara khusus puapalan na alam tongkonan lebani tongkonan layu lebani alu susu na alu pupu di kue yang pokari di kua den natu nasi musuh yang bomba tu diata. Dan luka tu naik pas tamu bomba tu diata. Oh ada to. Apa tayo na den tiada kita na
si pentalo waktu kelima pepitu pengkasera na kombongan na mamata lalana manere yang kanan di kuah oh kapoten dari ada tu sabab mamata wang lalana pengkasera mo di kuah tabang melongkar ulang selang sama pengkasera aku di padani mana to jadi ada lang kadagian olah si manitan lang yo kamaindunan ternyata na bagi dua banua manggaragawan at todolota banua sang bidang raka dua bidang raka dilantar raka di kawai raka di posi raka tetap na bagi dua karasantang at wada ada lang betuka alam matalo napiak ka tulang somba na alam busolo napiak ka nabala tulang somba roko makampu jadi yang betul bukan pula kita solanasang ya manar ya te kita mintu sang torayan usaha ka iya na lapade di ada lata dukung ya pian lapade tu anak kita ari basa toraya minder ya lapade itu basa toraya ya aku sama pada motor bersemangat jadi jelas. Oh ya, bersemangat lah ko siluta tu mangkamo ya. Dan pasti di lana parang po pak camak dolo kumanin patad dan informasi ya.